Dayke kurbana bahçeme diyar bekledi sayrote yelemelemeyi ليلة دمعت بحكي دردي وبيني كادتين يا واجي من عدو ماما من كيتي يا ما ولديت زوجة وترضاتين خداني خيرات نبتلي عرضان زي بارتم وصوالي جندي بقلها الولات شعر الصلاة سرتك ترى بقرينا بلكي درمان عرضان زي بارتم وصوالي جندي دي سا اشخر ببينا ورثة الدنيا آفتم کالیه آفتم والا من چطور نوش فقیریه هی قلنگو مال خرابو ده چه سر من دا قیره قیره پر و باسکه تشکستینه جعوی من تنینه ام دعایی که بکنج خودی را جعوی من درمان بکه باسکه تا بجبرینه تلسو جعوی من کورن باسکه تشکستینه بجعوین کور به باسکن شکستی عفدال و خواهی تو بو تور و بخت قلنگی لی قلنگ جبرین دار بو پر و باسکی وی شکستی بو پیوست بو هف دو درمان بکن برینین هف ساغ بکن او ساجی کرن عفدال باسکی قلنگ درمان کر و ساغ کر قلنگ به پر خواه جعوی عفدال رونی کر او چیروکا میر دنگ بیجان شاه استران بیجان هستای هلبستفانان دنگ بیج افسانوی عفدالی زینی که به وی رنگ بردوام کرد. ولا بري خدانا بري اخواري دقرنانا دبهرين خشاكنا سردار اخدك زوانا اختو دنيا اختو كالي اختو مولا من چتر لوش فقيريه ده دیروکا دنگ بیجیه ده دمکو بحثا دنگ بیجان تکرن ده سری ده ناو عفدال زینی دوی واره بیرا مروف. نبریوی نجی پشتیوی ناو تو دنگ بیجی بسر ناوی نکتیه. لسرانسر کردستان تواهی کردان وی وکی میناکا دنگ بیجیه خوستا و پیرن حمو دنگ بیجان دبینن او وسا ناستکن. او دویجه و زارگوتنا کردی ده افسانه که اوی هر تن بجی. عفدال زینی که ده دیروکا 200 سالیه پاشین ده مورا خواه لویجه کرد خستیه. هومروس یونانی کو وک نویسکار دستانن ایلیاد و دستای تیناس کرن لقراغن بحر سپیدگریا و هنر خواه پیشکش تکر. عفدال زینی که جی لکردستان لحرم سرحده وک درویشک دگریا و بدنگ خواه خوش مروان
تیر و تلوران خوزای و تواهی روی عرض شاد کر دلخوش کر. جبر ویه که نویسکار نافدار یاشار کمال جبوی گوتیه هومروس کردان. ملي عبدال دقوا الشيخ سليل ولا وقلن يشبد بالشبد والي مولا مقوى الشعر وسريع بقربانة قلن يشبد بالشبد والي مولا ایشب جوارا خودی داد کوش کاتار خانده دیدنگ عبدال زینی که شیخ سلی شعرا دنگ بیجا گوتنا قصدانا قید مقاما گال گالا د درباری جیان عبدال ده آگاهین سدی صد راست توننه. لی امی حول بدن کو با آلیکاریا هن چافکانیان و هن نویسکارین کو لسر جیانوی خبتینه عبدال زینی که بوا بدن ناسین. عبدال زینی که لباجار آگری نافچه دوتاغ گند جمال وردی تقریباً ده سال 1800 دجدایک بویه. پشتی جیانه که دو دریش ده دسپیکا شر جهانی یکم ده شویه سر دلوانیا خواه. عبدال دنا وی جیانا خواه ده گلک برهم آفراندنه و اف برهم به دنگ و آوازین دنگ بیجن روژا ایرو هیجی لسر زمانانه. عبدال هیج 3-4 سالی بویه باویوی کوچ دنیای دندکه و او سیوی دمینه. عبدال و دایکا خویا جوان بتنی دمین. ناو دایکا عبدال زینه. زینه جنکا پر بدو و زیرکه. گلک زلام آغا و بگی ویدمه دخوازم به زینه بیرا بزوجن و دعوا زواج لید کن لی زینه وان دخوازن قبول ناکه. او دخوازه بزحمتی بجی لاوی خواه بتناسری خواه مزم بگه. مقوى الشعر وسريع من قربانة قلن يشبدي بالشبد والي مولا ایشب جوارا خودی داد کوش کاتار خانده دیدنگ عبدال زینی که شیخ سلی شعرا دنگ بیجا گوتنا قصدانا قید مقاما گال گالا من هدینا فدای عبدال کره گازی گو شیخ سری لولا و مسون دا تمام سون خواریه از یکا و سال سری دبکم حتوانی نها کسی نهانی و سری تو گران هوالا لی ما عبدال د زاروکتیا خو ده دست به حسکرنه خوزای دکه. تواهی زاروکی و جوانیاوی دناف خوزای ده در باسته به. همو سبا زور راد به جار جاران تاشتی آن دخوا آنجی ناخوا بری خود ده چول و چیان. ناف زوزانان. دوی چم و کانیان. در او جینار مراق دکن گلو عبدال چه دکه؟ دچه کودری. جیه کود چلوان دران چه دکه؟ عبدال دما دردکه و ناوا مرگ و چیان گوه ده دنگ خوزای. مروف دکاره بیجه دنگ و مقام عبدال زینی که دنگن خوزای بخوانه. جبر کوی او دنگن کو جو خوزای گرتیه جوان دنگن جودا جودا هارمونی چکریه. طرز و مقام نو آفراندیه. جویه که جوداتیه عبدال جدنگ بیجندن جوی تایبت من نیاوی بکده. عبدال دنیزی 30 سالیا خود خونه که دبینه و پشت وی خونه دنگوی زلال دبه و الهام جراته. بیناوبر بروجان دستره. لسر زندیان و مریان تیر و قلنگان دار و بران خورت و کچان دلکتی و اوینداران میر و میرخاسیان کلاماند بیجه. لگور پرتوکا احمد اراس بناو شاعر کردای افسانوی عبدال زینی که نوی عبدال عمر زینی که در حق دست بکرنا دنگ بیجی عبدال ده وهاد بیجه. قالکی من دسری ده دنگ بیج نبیه. حتی نیکو سالین وی دم عمر خوشی اوی مینان هر کسی برنجبریه به جوت و جوبار خواره مجول بیه. دوی دم عمر خوده قالکی من شوکی خونه کی دبینه. ده خونه ده ودرشه قارسین هورج قرکاوی تین خواره. رسپیه کند هبیه میرک هم رسپی همشه عالم ویه. قالکی من ده چه جمعوی خونه خواه جراد بیجه رسپی خونه وی وها شیروت که.
خودی خونا تب خیر بکه کوڕێ من هەکەتە ئەو خەونا د 15 سالیە خۆدا بدیتە تی ببووە عالمێکی مەزن هەکەتە 20 سالیە خۆدا بدیتە تی ببوویای مرڤێکی پڕ دەوڵەمەند لێ دەکو ئەو خەونا دەوێ چاغا عەمرێ خۆدا دیتیە ئەس باوەڕ دکم تێ ببی دەنگبێژێکی پڕ مەزن و حتى دنیا ئاوا بە ناو و دەنگێتە وێ بێگوتن عەڤداڵ پشتی وێ بوویەرێ دبە دەنگبێژ و شاعرێکە ناودار د دیوانان د دەنگبێژێکە ku لەبەر عەڤداڵ لەبەر خۆ بدە نامینە هەموو دەنگبێژ ji عەڤداڵ re dest hatînin hostetiya wî qebûl dikin عەڤداڵ سترانên دەنگبێژên berî xwe jî straye û her wiha gelek helbest jî bi xwe çêkirine lê stranên dengbêjên berê him dewlemend kiriye him jî tarzê wan guhertiye helbestên ku bi xwe çêkirine miqam û teqlên wan ji nû ve gotiye ji ber vê sedemê kes dengbêjin berî عەڤداڵ naz nake عەڤداڵ li ku derê çi bûyer qewmîne li ser lêkolîn çêkiriye û li ser wan helbest çêkirine yên dengbêjên berî xwe jî eger tê de şaşî û xeletî tespît kiribe sererast kiriye û bi terzeke nû straye ولا بري خدانا بري اخواري دقرنانا دبهرين فشاكن السفار اخذك زوانا اخذ دنيا اخذ قالي اخذ مولا من چتر لوش فقير د ژیانە عەڤداڵ de serdemek heye ku bandora herî zêde li jiyana wî kiriye ew jî rêhevaltiya wî ya bi mîrê herêma Elajgirê neviyê İshak Paşa Sürmelî Mehmed Paşa re ye wê demê dengbêjê hemû mîr û began hebûn lêbelê عەڤداڵ girêdayî tu mîr û begek nebû lê dîsa jî tev li dîwana dengbêja dibû her tim bi ser diket û hemû dengbêjan ji xwe re heyran dihîşt hemû beg û mîr dixwastin ku عەڤداڵ bikin mêvanê xwe Rojek ji rojan عەڤداڵ û Sürmelî Mehmed Paşa rastê hevdin. Wê demê bi navê Gulê dengbêjek Sürmelî Mehmed Paşa heye. Gulêya dengbêj li herêmê bi nav û deng e. Di dîwan û avêtina berhev de kes nikare xwe li ber Gulê bigire. Nav û dengê Gulê diçe heta guhê عەڤداڵ. Dawetek heye li herêma Elajgirê û عەڤداڵ ji gundê Cemalwêrdî dide rê û diçe dawetê. عەڤداڵ û Gulê dest pê dikin bi kulama davêjin berhev. Sê roj û sê şevan berdewam dike ev dengbêjî. Herî dawî Gulê neçar dimîne, bes dike, hostetiya عەڤداڵ qebûl dike. Tê gotin ku Gulê berê soz dabû, di dengbêjiyê de kî zora wî bibe, wê pê re bizewce. Lê عەڤداڵ vê yekê qebûl nake û dibêje. Ev xweşikî û bedewiya te helbet hêjayê gelek gotina ye. Lêbelê ez zewcan dîme. Ji ber wê ne pêkane ez bi te re bizewcim. Tu xwîşka min î. Tu bi rêya xwe ve, ez bi rêya xwe ve. Ev sekna عەڤداڵ pir li xweşa Sürmelî Mehmed Paşa diçe û dixwaze ku عەڤداڵ li bawê bimîne. Eger ku bimîne wê wî bike axa, gundek û gelek mal û erd bide wî. Lêbelê عەڤداڵ vê yekê qebûl nake. Lê paşa dixwasteka xwe de bi israr e. عەڤداڵ li ser vî rewşê daxwaza wî bicîhtîne lê axatiya gund napejirîne. عەڤداڵ dibêje eger tu qebûl bikî ez ê jî mîna gundiyek li vir bijîm. Paşa vê daxwaza wî bicîhtîne. الواد قيرين ولديت زوجة وترضاتين
خدای خیرات نبته و عرضال زل بابت مسوال جندی بگره الولات و شهرستان سر تکتر بگرینم بلکی درمان عرضال زل بابت مو سوال جندی دیسا اشخار ببینم ورثه دنیا آفتم کالیه آفتم الله من چطور نوش فقیریه به سورمەلی مەحمەد پاشا di jiyana evdal de rûpelek nû vedibe. Bi taybetî avêtina berheviya strana di dîroka dengbêjiya Serhedê de çandek geleriye. Ji xwe piştî dengvedana li berhevavêtina evdal û gulê, hin dengbêje din jî dixwazin bi evdal re werin cemhev. Ji nav wan ya herî navdar Şêx Silê ya dengbêjê herêma Rojhilat e. Evdal û Şêx Silê heft salan diavêjin berhev û ev yek bi serkeftina evdal bi dawî dibe. Strana bi navê Şêx Silê û Evdalê Zeynikê jî ciyê xwe di nav stranê evdal de digire. Têkiliya evdal û Sûrmelî Mehmed Paşa di nav jiyana evdal de cihek xwe yê taybet hebû. Paşa hurmetek mezin nîşanê evdal dida. Her tim dixwest fikr û ramanê evdal bistîne. Ev rewş evdal kêfxweş dikir û evdal li ser paşa strana ey mîr dibêje. Haydi bavo, ağayo de siyar be. Mîrê min siyar be. Ji siyara siyarekî rindî karîbar be. Di ser dilbûjiyê erebî hûr de xar be. Di wêrana deveboynê de xwar be. Şayol li milê te yê rastê ye nêzik e. Lêxe di singa êzdiyar e. Di çemçêra Diwar Hüseyin axa de xar be. Li ber derê Gulî Cewar axa, axayê toruna Kose û Hüseyin axayê çongdeve peya be. Fincanek qehwe bexwe. Bira can û bedena te belaw be. Bira ji kona kekê min zevq û şîfa be. Şêx Silê دگو عبدال قلنیو شودیه به شوده و سپنگه همه گولیانه هوا خوش لیانه شاعر و ماسره مبقربانات و ابا کشکا است و تیدار و نشتنه کشکا دایر خانه هلا بالا خوب دید بنیا مداد خوی ریکا جاده و جده خانه جه بارا خود داده تقره قافای دنیا دنگه کوچکوانه عجمانه من دینا خدای شیخ سلی گرگوازی گو عبدال خازل آخر و مرازی خود را 4 سال اولیت راستی گنج یا مبهاتای چه بگم فلک ارقامش کنان یا عمر مگشکینه ولا دوی مکد یا جو تدرانه های ما Desthilatdariya Osmanî berê Sûrmelî Mehmed Paşa dide xozana Edenê. Paşa li hember Türkmenên ku serî hildane wê şer bike. Mehmed Paşa bi tevlî sêsit sîwara berê xwe dide xozanê. Evdal jî naxwaze ji vê seferê bê par bimîne. Dema diçin herêma Edenê di rêyên ku derbas dibin de evdal gelek çavdêriyan berhev dike û her wiha hin strana jivan çê dike. Strana Dêrsimê xweş Dêrsimê yek ji wan strana ye ku dema di hêrema Dêrsimê re derbas dibin behsa xweşî û bedewiya Dêrsimê dike. Dilêm lolo, dilêm lolo, dilêm yar yar. Dilêm lolo, Dêrsim lo xweş Dêrsim e. Avên çeman û kaniyan tên ser me de. Gimegim û zimezim e. Ez li Dêrsimê jêrên rastê sê zerya hatime. Yeka Tirk e, yeka Kurmanc e, yeka Ecem e. Bextê we de me birano, wana bi avirê çawa ez kuştime. Dilêm lolo, dilêm lolo. Dilêm lolo, dilêm yar yar. ولا بري خدانا بري اخواري دقرنانا بهرين خوشكنا سردار اختك زوانا
آفتو دنیا آفتو کالیه آفتو مولا منی چطور لوش فقیریه عفدال زینی که به سرملی محمد پاشا را دچه خوزانه او جمینا همو کسین که دچن وی داره نخوشت که به. او نخوشی داویجه هر دو چاوینوی گرده که. لبلی تشت هری باندورا خراب لسرده که مرنا سرملی محمد پاشایه. پشتی مرنا پاشا و گوراتیا چاوین خواه گلک جار و پریشان به. ده جیانا عفدال ده زاروک لخوا گرتی تمو و قلنگ باسکشکستی جیهک خواهی تایبت هیه. تمو زاروکک سیویه. عفدال اول جمع خود دگره و دناف سالان ده هم دبن کر و باو هم دبن ریهوال و شریک درد و کلان. به چاوین خواهی کر دستی کره خود تمو دگره گوند به گوند دگره جبو دبارا ماله پارسید که. ایدی جیان جبو عفدال زینی که دبه وکی دوجه. او یک باندوری لسترانی نویجی دکن. ایدی نه بحثا عشق و اوین و گل و بیبون خوزا و جیانا خوشت که. ایدی بحثا کالبونه، مرنه، ایش و جان و کل و کسران دکه. ناسی ناوی و قلنگ جی راستی ویده میده. روژک جروجن پاییزا سرحده، عفدال لبردر مالا خوار نشتیه. دم چوینا قلنگانه کو جسرحده دچنه ولات گرم ین بریه. عفدال گهد ده قرین و خوشا باسکن قلنگان کو لحوا دفرن. جدرد کورانی و فقری دلوی پرد شوته. دست خود داویجه پلگوها خواه بدنگه که زلال و بلند لسر چوینا قلنگا کلامه که پر بدل شوات بیجه. جنشگا و جمیرگا برماله قرینی قلنگه که دکه و گوهیوی. گازی تمو دکه و جیراد بیجه. تمو لاو قلنگ حمو فرین بر ببریه چون. قیرین و قرتینا قلنگه که جناو مرگیته. یقین او جمینا من برینداره آنج درده که وی هیکو جرفه وقتی آیه. تمو دمو که ده چناو مرگه بالا خود ده قلنگه که باسکی وشکستیه دناو مرگه ده بتنه مایه. قلنگ که تمو ده بینه ده ترسه. فره که ده داخواه لی نکاره بفره. تمو قلنگ دگره دینه جمع عفدال. عفدال دستکی لسر قلنگ دگارینه به شاد به چند ستران دلشوات جراد بیجه. قلنگ به دنگ و شابون عفدال آرام او آشت به لبر چوکاوی دملسه. هی قلنگو مال خرابو ده چه سر من ده قیره پر و باسکه تشکستینه چاوی من تنینه. امید دعای که بکنج خودیره چاوی من درمان که باسکه تا بجبرینه. تلسو چاوی من کورن باسکه تشکستینه. عفدال زینی که به آلیکاریا تمو وی قلنگ درمان دکه و وی ساغ دکه. عفدال جدر دو کل خواره بی سکن سترانان دو بیجه و دلورینه. قلنگ وسا هین عفدال دبکو وکی اوینداره که شف و رو دقه و ثانیه ناخوازه جیب قطه. جیان عفدال به هوالتیا قلنگ او وروه دگوهره. لگور هن چافکانیان تیگوتن که عفدال پر قلنگ لچاوی خواه گردایه و چاوین وی به وی آوائی ساویه. جبر گلک سدمان او قدر خواه و قلنگ وک هفت بینه.
ماني خراب ودمار قدريا ولا تم السرحان كز علي خدا كجا كسيش كتدينا Di jiyana evdal de piştî korbûna wî mirin jê re bûye xilasiyek. Ji vê sedemê gelek caran di kilamê xwe de behsa mirinê û daxwaza mirineke zû kiriye. Evdal nexweş dikeve. Çendekî bi vî halê xwe yê nexweş di nav nivînan de dimîne. Evdal ji zarokên xwe û neviyên xwe re wesîyeta xwe dike. Ji wan re dibêje ku çend kulamên ku ji wan re hîştiye ji xezîneyên dunyayê tev bi qedir û qîmettir e. Evdal dema jiyana xwe ya dawî di nav hejariyê de derbas dike û di 113 saliya xwe de diçe ser dirovaniya xwe. Hosteyê dengbêjan li dû xwe mîrateyek gelek hêja dihêle. Roja îro hêj jî dema mirov behsa dengbêj û stranên Kurdî dike, di serî de Evdalê Zeynikê tê bîra mirov. Hey laway! Temo law, derdê min besê min nîne. Nizanim îro te li min xêr e. Law, îro girek bi lingê min ketiye. Hetanî tepa serê min dihêre. Hey lo law, mizgîniya min li te be. Min berhemekî wisa li dunyayê hiştiye, heta roja qîyametê li erdê bimîne. Ew tu car xirab nabe, mîna zêr e. Law, tirsa min tune ji mirinê, ez ê bimirim. Piştê min re tu were her kes rabe, dawa dengbêjiyê şairiyê bike. Wê bêjin xelq li gotin û miqama napirse. Her kesê meydanê bide hespê xwe û li hesabê xwe binêre. ولديت زوزائل وترضاتين خداني خيرات نبتل عرضان زي بابتم وصوالي جندي بقرها الولات شعر الصلاة سرت الكرة بقرنا برسي درمان عرضان زي بابتم وصوالي جندي دي اشخر ببينا ولا تردنيا آفتم کالیه آفتم والا امری چطوره نوش فقیریه ولا بري خدانا بري اخواري دقرنانا بهرين خوشكن السبار افتك زوانا افتو دنيا افتو كالي افتو مولا من چتر لوش فقيريم قربان آباد چمه دیار بکری دی سایرو تیه لمه لمه ليلة دماد بحجي دردي وبيني كادتين يا من وادو ماما من يا